ke tsa 1.4 ke bile ka go palama sefofane ka fofa ka Durban gore la ha ke sa bereke 1.4 nka kgona go tshwaraganya ka re ka khombo ba re jang khombo ka ba ka gore ka seshabonyana hale go botoka ga go tshwane ke sho gore e tla re ka April ja ka itabe madi a tswa re be re bona madi o mangwe a hetang a ntse a le teng ke ra go ni mela se nna ke se ba eleletsang ka re Batswana ba ska ba kgaba ise ba bone lena ne la bonno housing project nna ke le lebelela ke le mogadi siane thata bona le go abela motho setha mo sekgweng ba santse ba le magoro go masha re santse re le ba lebeletse ke tsa gore go apele it will be premature gore re ka bajaja mona kwa go mpiko. Let's just wait and see. Re tswa khakala puso e re sa ela pele mo go mpeno a ke bona ra nka re hela mo ngwageng se peditse tharo e be re lapa pelo se ke se lebogela ke diteme tse di buiwa tsa mo tse di harologaneng ke di itumela to ntse le mo pegong ya botsogo jwa setšhaba ra toropo wa Francistown re gaone majere a re ele banni ba toropo kgolo ya bobedi ba sologela gore jaaka tautona advocate Mapoko a rola tekodiso ya botsogo jwa setšhaba a thalose ka botalo ka maano a mašwa a go tsosolosa itsholelo ya lehatshe la Botswana o ka ile ha toropo e tshwana ya Francistown e sa thole e heta ditiro tse dišwa selo se se bakileng le thoko le le kwa godimo le huma le go oketsega ga borukuthi mo toropong eo Ramajere a re pego ya ga tautona Poko e tshwanetse ya nna le pharologanyo ka go tsisa tsholegelo mo matshelong a banni ba Francistown le Batswana ka kakaretso o na tswelela thalosa gore mo nakong eno lehatshe la Botswana le lebanwe ke seemo sa thaelo ya didirisiwa tsa botsogo mo dikokelong le thuto e welang ko tlase selo sa dumelang gore pego ya ga tautona Poko e teka ditharabololo mo go tsone mo godimo ga mo a re ba dumela ele banni ba Francistown gore itsholelo ya toropo ya pone e ka thanya ya bo ya phophoma ka jana go sa tswa go bulwa ga moepo wa tataki kgwedi tse pedi tse di hitileng mme ba sologela gore go nne le melao e ta thomamisang gore beng gae le mahelo a dikologileng moepo ba boelwa go dibela seemo se se diragetseng ga moepo wa tati o tswalwa ka 2016 o tshwanna go raya go covera kganya unemployment rate e go godimo e leng gore ra e bona mo toropong ya Francistown batho ga ba bereke mme ke dingwe tse di kgantse re gore solehetse gore a ba ka heta a supa methale tebe re ntse re tsweletse e re taka yone go leka go neela Batswana tsholohelo go leka go create ditiro mo lehatsheng la Botswana kganya bobedi ke kganya ka bakabanyo ya itsholelo e ke solehetseng gone gore re ta utlwa bua ka dingwe tse e leng gore kana metlhale e mesha tabeng e ta go leka go ka bakabanya itsholelo re tsere nako e telele thata re ikegile ka di mine re lo toropo ya Francistown tse re itseng gore dingwe tsa tsone di na tsa tswalwa dingwe tsa tsone re ntse go a solehetsa gore di a bula mme ga re batle gore anong e be re itebala jaaka ne re itebetse ko morago ka kwa kelotso ke gone gore a ye go supa gone gore o re tshwaretse mo toropong ya Francistown jaaka le rona re ntse re tsweletse at a local level re ntse re leka go kgaratha gore re tswaka-tswakanye itsholelo ya rona ya toropo ya Francistown re soletse ra ba ka bua ka dikgang tse di tshwanang bo manufacturing tse tabeng le rona dikata tsa rungwelwa re le ba toropo ya Francistown dingwe tsa dio tse ke di solehetseng ke dikgang tsa health sector ra itse ba gešo gore seemo sa rona sa botsogo mo nakong ya gompieno ga sa nna sente mme re dumela gore wa go ama tsone dintlha tse gore re be re ka utlwa a bua ka seemo sa gore re tokagatsa seemo sa botsogo ka tsela e ntseng jang mo lehatsheng la Botswana le toropo ya Francistown hela jaaka re itse gore kana rona ha re la yana re lebeletse gone gore dipatela tsa rona ka kwano re le go gore re be re bona dina le didirisiwa tsotlhe tse di tlhokagalang tse ka re motho a tsena mo teng a ba ka di bona ke dingwe tse re solehetseng gore tautona a ye go heta ka tsone ke le moeteledipele wa toropo ya Francistown Balemirui ba kgaolo ya serowe ba re tsela e ba ka ntshang maduo mo masimong le ko merakeng le gone go nna le seabe mo go igodiseng itsholelo ya lefatshe leno ke fa ba ka nna ko masimong le ko merakeng ya bone go netefatsa fa dilo tsa bone di tlhokomela sentle gore di tle di ba busetse mhama wa temothuo o tswa kgakala ele one o tshegeditse matshelo a Batswana mme mo nakong eno o le jwa o nna le bokgoni jwa go ka bakanya le go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno ke Brian Meriki Balemirui ba kgaolo ya serowe ba supile gore go tlhoka go tlhokomela temothuo ya bone go bakile gore temothuo e tswang kgakala le seikokotelo sa matshelo a Batswana e wele ko tlase
sengwe se se bakileng gore itsholela magae le yone e shele kete. Mme mo malatsing ano e ile kwa tlase hela thata segolobogolo mo thuong ya dihutshane le dikgomo. Mme ra bona gore mo lebaka le le hitileng dikgomo tsa rona di atile hela thata. Mme sengwe se ne se dira gore dikgomo di ate ke gore barui ba neng ba rua ka lebaka leo ne ba tlhokomela leruo la bone seo sa ntlha. Ra lemelwa ke puso mme go lemelwa ga rona bangwe re lemelwa re seyo ka ngwe motho a ka akanya re seyo ba bangwe re le teng mme go tsweng go sena go mela kana go ise go mele go bo go raya gore yaanong go na le dinonyane tse di jang tse di tshwana bo masogo yana. Nna ke tabo ke seyo ke le ko gae ke limile tsime bo togela go ntse yalo ke seyo ke le ko gae. E botlhokwa thata in a rural economy. One ke yone e thamang ditiro mo magaeng. Bogolo gore ra itse gore ne re lema mabele ne re rua dipudi le dikgomo. Dio tse ne di tisa letseno mo magaeng. Mme re bona ke tlhalosa productivity kana maduo mo temothuong a ile go tlase hela thata. Balemirui ba re go itira dithopa go ka thusa gore se ba se lemang se lemwe ka bontsi gore ba te ba robe dijo tse dintsi tse di lekanang theko le thekiso. Ra mahasa a tshwana la bo Brazil bo Argentina yana gore mente o tsentse letsogo thata mo go rotloetseng barui le balemi ka di-subsidy. Mme ka kwano ra ne re di bonagala gore go ka nna lua la selo le khuranyo ya mena. Re ka kgobokangwa e le cluster so re kgobokangwa yana e le gore yaanong re batelwa metsi e ka nna metsi a matamo e ka nna metsi a didiba gore re bo re lema masimo a rona le one a le matona e seng bo 5 hectares bo 10 hectares e le masimo hela matona e leng gore re ta kgona go ntsha dijo tse di ta kgonang gore di be di re lekana. Mme a re fomile di-cluster la re ka tswa re harologane physically o le hale ke le hale re ka dumalana gore okay a rothe re leme khabetšhe ka dikana ete ya marketeng yote ke nngwe tsela e leng gore re ka oketsa production ka yone. Puso e ipeile pele seelo sa go oketsa seabe sa temothuo mo itsholong ya lefatshe leno go tsweng mo go 2% go ya go 6%. Mme seo se raya gore balemirui ba tshwanetse go bona gore ba tsaya temothuo ya bone ka tlhoafalo. Gabriel Mmereki, PTV News, Serowe. Mogamela sepodisi sa Botswana Medana Marathe a re twantsho ya go epadiswa mong mo go seng ka ga molaong le borukhuthi mo melelwaneng go thokana le tirisano mmogo le tshwaragano e tileng mo go saleng molao morago. Ha bua ka la bothano ko toropong ya Francistown ko phuthegong e neng ya akaretsa ba sepodisi sa Botswana le sepodisi sa Zimbabwe e itebagantse le go lwantsha go epadiswa mong mo go seng ka ga molaong le borukhuthi mo melelwaneng. Marathe o na supa ha a opela le gofi tirisano mmogo e tswang go lowe tebang le makalana o mapedi a sepodisi sa Botswana le sa Zimbabwe mme a supa gape ha phuthego e tshwana le eo e tatisa maitamo a pone mo go tsa itshireletso gareng ga mahatshe o mapedi. The persistence of this unlawful activity has not only resulted in adverse environmental and economic impacts, but has also become increasingly hazardous to the illegal miners themselves. Melato e tsweletseng go nna teng e tsweletse ka go nna bothabetsi mo go bothe ba ba epanditswang mo go seng ka ga molaong go tuisa bothoko gore e tswa puso e dira maiteko a go sireletsa meepo e heditswang mo dirukhuthi tsone di bo di tsweletse ka go dira melato e tshwana le ye. It is disappointing to know that regardless of government efforts to rehabilitate and secure these old mines, perpetrators always find ways to dig new holes, trenches, ditches, and furrows to facilitate illegal mining activities. No single agency or nation can combat this complex web of criminality alone. Our success is hinged on our ability to harmonize our strategies, share intelligence in real time, and conduct science. Re tshwanetse ra bereka mmogo mo go lwantsheng borukhuthi jo. Re tshwanetse ra kopana go lwantsha dirukhuthi tse mme bokopano bo tshwana le jo bota ka nako e maleba mo go lwantsheng dirukhuthi tse. Commitment to a collective policing effort. We must leverage our common ties as a people to build an unbreakable wall of law enforcement.
Let our shared history be the foundation, our shared future, the motivation for a robust and a dynamic partnership. matlo a le 103 a tla agiwa ko toropong ya gantsi ka fa tlase ga lenaneo la go agela setšhaba matlo la bonno. Matlo ao a tla bong e le a bodiredi jwa kgaolo a tla agiwa ko dikgaolong tsa Tshabanja le Molapo, mme bo rakonteraka ba setse ba itetse lefelo le go tla agiwang matlo ao a tla fokotsang thata letlhoko la matlo a badirela puso mo kgaolong. Se builwe ke mogolwane yo itebagantseng le tsa maroko le dikago kwa khanseleng ya gantsi re balekanye peelo. Dingwe tse puso e di ipeileng pele e le mamma mo go tlhabololeng matshelo a Batswana ke bonno. Ke ka moo lenaneo la go agela Batswana matlo la bonno le itlamang go netefatsa seo. Ka tlase ga lenaneo le go dikarolo tse di harologaneng, dingwe tsa tsone le go aga matlo a nnang badirela puso, go araba sello se se mo lehatsheng leno sa letlhoko la matlo a bodiredi. Mo kgaolong ya gantsi sello seo ga se kgakala le go arabesega. Puso e ntshitse quota ya gore kgaolo nngwe le nngwe e nne le 1000 units. Re rile thulaganyo ya go nna yalo ke se se bona gampile re bua ka investora, because investora ka se ka tle thulaganyo e se wele. So maphata otlhe a puso mo kgaolo ya rona ya gantsi district ba dirile needs assessment be re submita go Department of Housing mo e leng gore maphata otlhe a ka re supile gore 83 units plus 20 units ke matlo a taba agiwa through investors. Mehela dipalo tsa baikopedi ba lenaneo la bonno ga di nametse. DIFO scheme bilo rena le baikopedi ba kana 12 le one kwa home improvement and by 11 mo teng ke ba 10k. Rena le baikopedi ba low income ba 175. Ke dumela gore se dipalo di petse di nametsang thata ke le letse wena ya DIFO. Ana go ra ke gore motswana go ra plan lenao le tshwana low income yana la 10k kana la DIFO ke ba wana le setsa se se bitsang ene. So re ipitala le gona gore allocation kana kabo ya ditsha mo gantsi sentse sa tse go morago. Sebe sa phiri ke gore bangwe ba maoto a tshupa go duela dikhansele madi. Ha ba ntse ba duela ra kgobokanya mo account e bidio go ke share revolving account. Ha madi a rena lo ne mo share revolving account anna in excess of 1 million plus. Romela go Department of Housing. It's mandatory gore council mo le mo irialo. Budget is within us rona ba re setseng ra agetswe re lotwa gore re duele gore yo mo line le na ta kgone go benefita. Re sa rona mo nako ya gampino mo ofising tsa rona ya sha di tsama go 8 million 180,941 plus 71 Teme. Generally hela ha re lebella tshimologo le nalo la rona go ta gampino re thusitse batho ba ka tsamayang around 250 to 80. Mehela potso e ka nna gore botlhokwa jwa lenaneo la bonno ke eng mo ditogamaanong tsa ditlhabololo tsa lehatshe leno. Batswana generally hela ke ga eletsa gone gore ba maneno ha tla ntse jana jaaka ke supilo nna lo kana le chipi le motlhofo go finance ke motswana ko ntle ba ikite ka thupana ba toko ba thusa go nna yalo gore ba kgone go nna le bonno. Bao ba setseng ba agetswe matlo ka lenaneo la bonno ba gakolola go duela madi sentle ka nako gore Batswana ba bangwe ba kgone gore le bone ba akole lenaneo le. Nosa, Botswana Television, gantsi. Tona wa lephata la ofisi ya Gatautona re mo itemohasa o kopile kereke go tswelela ka go rapelela kagiso le tshwaragano mo lehatsheng la Botswana. O gateletse botlhokwa jwa tumelo mo go tsosoloseng kutlwano le lerato mo bathong. Re mohasa o buile se ko moletong wa kamogelo thobo kwa kerekeng ya Tlhatlogong Catholic Mission kwa Selibe Phikwe. Dikereke ka bontsi di tshwara moleto wa go ipelela thobo e le tsela ya go leboga Modimo ka tshireletso, botshelo le masego a ba amogetse mo ba kereki tota ba Tlhatlogong Catholic ba tsisitse thobo ya pone ya ngwaga go amogela ditshegohatso le go leboga boitshepo jwa Modimo. Thobo e ta thusa go tsweledisa ditirelo tsa kereke. Re leka tsela tsotlhe tse di farologaneng tsa go ira maanapo, tsa go anapa, tsa go kopa dithuso le rona re supa maiteko a rona. Le rapeleng, this nation in Alimatata.
there's a lot of anger, there's a lot of hatred, there's a lot of intolerance, there's a lot of the violence without divine intervention. Also pray for our president. We have a tile. This nation. ba ne ba kgaolo ya Bamako kwa Mali ba ne ba supa fa ba gana kgakololo ya puso ya lefatshe la France ya gore ba fuduge kwa Mali ba ile ba jaaka maiteko a go ba tsenya letshogo mo nakong e tiriso dikgoka e oketsegelang pele ya setlhopha sa JNIM se se amangwang le Al-Qaeda. Banni bangwe ba ne ba amogela gore ba tswa kwa ba ka tsamaya ba dumela gore se ne se tla fokotsa ditlhaselo le go fokotsa borukutli jwa madi. Toropo e lebanwe ke mathata a letlhoko la lookwane le tshireletsego e kwa tlase se se baka gore mafatshe a Amerika le la Britain ba nne seopo sengwe ka go tlhagisa ka tsa tshireletsego ya banni ka go na le ntwa ya sesole sa lefatshe leo kgatlhanong le ditlhopha tsa dikgogelathoko e tsweletseng e ba bayang mo diphatseng. A re tshwara gone go motho e tshware go tshameka. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono re di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao ka gone nno e le nngwe ya ga Thabo Motheo yotlhe e fileng setlhopha sa security systems dintlha di le 3 tsa botlhokwa mo lebelong la sone mo leking ya first division ya kwano borwa. Systems e ne e kgwatisa setlhopha sa Tlokeng United mo motshamekong ono ngokile matshwiti a barate le barotloetsi ba ditlhopha tseo. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Tlokeng VDC ka Matlhatso. Dintlha di mo go Pako Sterek. Systems e tsene mo motshamekong o e le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 11 mo lokong. E simolotse karolo ya ntlha ya motshameko o ka mashetla. Ba polotsa ditlhaselo gangwe le gape go pateletsa Tlokeng United go tshameka kgwele ba tswa kwa morago mo sepakeng se sentsi. Ditlhaselo tseo tsa Systems tsa retelelwa ke go ntsha maduo jaaka ditlhopha tseo di ne di ya go ikhutsa dingangane ka lefela la dinno. Karolo ya bobedi ya tla le pharologano jaaka Tlokeng United e ne e supa tshameko e tokafetseng fela thata fela maitemogelo a setlhopha sa Systems a batswa maduo mo motsotsong wa bo 26 jaaka metlha yotlhe a na gagola lekoa go fa Systems pele ya motshameko o. I think we played very well. The problem is we are trying to work on these boys. We are trying to work on them. A lot of things have not been right, so we are trying to switch them on. We are trying to work on. Some of them are still young boys. That is why you saw we created so many chances in the first half. This team should have at least been equalizing. It's not going to lose a game, but it's part of football. So I think we played very well as a team. We did very well. It's only that lapse of concentration there and there. We are still working on the physicality part of the game. But I think with time will come right. Because some teams are first, not to go Premier League, but ara similar radinyats. Mo go palanya la go mo team ya rona ke khanya go gora. Na le matata go gora. Le gompieno di la setse e tsama motso wa 75 na ri ipotsa gore a re ntse ra go draw because that really draw ya bo 5 mo season. Phenyo eo ya Systems ya bo e ba tlhatlhosetsa kwa maemong a bone mo lokong fa tatlhegelo ya Tlokeng United yone e ba tlogela ba ntse ba tshegeditse maemo a bofelo. Mo metshamekong e mengwe ntse le ya league ya first division mo borwa baeteledipele ba Loko Presence 11 ba fentse Dinare FC ka 1-0. Thamega Shooting Stars yone e notile Tsetseng United ka 1-0 fa Holy Ghost le Joining Young Stars di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka ano setlhopha. Pako Sterek, PTV Sport, Tlokeng.
mabole a ne a fofa mo seraleng sa kgaisano ya mabole ya Fight Nights of Champions e leng e tshwere kwa holong ya ditshupo hall mono Gaborone bosigo jwa matlhatso jaaka ramabole wa mono gae ka go Sparta ra o kgatile ana fetoga mofenyi wa ntwa ya mangmang ya bokete jwa featherweight ka go ntshetsa ntle Gray Chiwa Kompula wa kwa Malawi mo tikologong ya boraro. Ra o gwatlhile o sale a tsabakela fela mo tikologong ya ntlha a tlopela Chimkwapulo Mabole go mo dira gore a palelwe ke go ikarabela mo tikologong ya bobedi a tswelela ka go laola motshameko mme e rile metsotso ya ntlha ya tikologo ya boraro molaola motshameko a emisa ntwa go neela Ra o gwatlhile phenyo ya kgatsho kgotsa TKO. This was a very tough it was a very tough one because Munno ne re sa itse gore o lwayang, is he an aggressive person, a counter puncher kana ke motho o lwanyang, so we had to do everything gore re ne re tshwantse gore re chabechabele. We agreed with the coaches gore go and relax, go and see gore is he a counter puncher or a pressure puncher, then ha re tswa ka o see. Mo ntweng e nngwe e neng kgatlhisa leitlho mme le yone e le ya bokete jwa featherweight ramabole wa monogae George Molwantwa o ne a direla barati ba motshameko wa mabole letsatsi jaaka a ne a tsabakela a lwa le Ronald Motswakae. Molwantwa a tswelela ka go dira bontle mme le ene a fenya motshameko ka kgatsho mo tikologong ya botlhano. Molwantwa o tlhalositse fa a simolotse a le bonya mme a ipaakanya go ka fenya. Yeah, I'm feeling happiness about it because tota ne ke tla kontweng ke le prepared, so ne go sna panic, ne go sna sepeseng ka sira, ne ke tshwantse go win. It's my second fight for the pro boxing. It's ke le kwa match but I play both, so ntse ya mpika record ya me ntse ya improve every bout. Lentswe Zwinila le ene o ne a dira bontle a fenya kgatlhanong le ramabole wa Afrika Borwa Alikis Khosana mo karolong ya middleweight. Zwinila a re ntwa e ne se bonolo mme a dirisa boitseanape le maitemogelo go ka fetoga mofenyi. For this fight I didn't prepare well enough, but today going into this fight I had no doubt in me, but even though ke simolotse a bit slow, and during the week ke simola ke gain momentum, and I think ne go setse go le late because ke gain momentum towards the end of the rounds. Morulaganyi wa kgaisano e Bond Ngubula wa Bond Boxing Promotions a re o itumeletse tshameko ya boramabole ba monogae. Re tshwanetse gore re supe gore re na le bokgoni mo Botswana le ba rotloetsi ba rona re ska ra ba disappoint, re supe gore re appreciate tutuetso ya bone government, ministry wa sport wa metshameko, Botswana Development Corporation, Fairgrounds, Breast Company tuna tsangakala re rotloetsa about physio energy systems botlhe hela re sa lebale Botswana Television. Mo metshamekong e mengwe Tefo Letshikgwane o fentse thapelo molatlhe mo ntweng ya bokete jwa bantamweight. Fania Musekwa ene a latlhegelwa mo ntweng ya super bantamweight kgatlhanong le Tshepang go motho fa Solomon Lere ene a fentse ntwa ya gagwe ya welterweight kgatlhanong le Tshepiso Mokgadi. Poshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Re jaaka setšhaba se letetse tikodiso ka botsogo jwa setšhaba ka State of the Nation Address ka Tautona Advocate Duma Gideon Boko tsatsi leno. Ba tsamaisi ba metshameko ka go farologana ba supile fa ba na le tsholofelo ya gore tikodiso eo e tla ka ditsitlana tsa manane tota e tla ka mananeo a ka thusang go godisa le go rotloetsa tlhabololo ya metshameko mono gae ka re Sebele go tshwere dintlha. Metshameko e setse e supile fa e ka nna le seabe se segolo mo go godiseng le go kabakanya itsholelo ka go tlisa bojanala ja metshameko ga mmogo le go godisa botsalano magareng ga lefatshe leno la mangwe jaaka batabogi ba monogae le batshameki ba metshameko ka go farologana ba tsweletse ka go fufisetsa folaga ya lone kwa mankaleng.
e rile ba buisana le ba lekalana la metshameko la Botswana Television Bosheng batsamaisi ba metshameko mo toropong ya Francistown ba ne ba supa fa ba emetse tekodiso ya ga tautona ka tsholofelo ya gore e tla etseetse kwa godimo tlhabololo ya motshameko go tswa kwa moding ka ile ntlha ya botlhokwa mo go godiseng banana le go tlhabolola setšhaba ka kakaretso. Na se ke se sologetseng hela sa ntlha hela ke yone kgairi buang bosigo le motshegare ya gore a metshameko e simolole ko dikweleng ka gore ke tsa gore wa itse wena gore kana go na le bane ba ileng gore eng tota mo dithakeng tota ba go tase mme mo di-sportseng ba go godimo so mme ebile go phelo ba ka itsisa ka tsone di-sports jaaka o bona botebogo le tsiana se ba se dira yana le bo mmata ba gagwe ba mole ba tswa kone ko mabelong ko ba tatata ba tsere flagalase la rona ba isitse ko godimo. Ba tsweletse ba supa fa ba eletsa gape go bona puso e tsaya ka tlhoafalo tlhabololo ya dikago tsa metshameko ba tlhalosa fa ba itumeletse mogopolo wa go tlhabolola lebala la obedi Itani Chilume le leng lone fela le le mo seemong sa go tshegetsa metshameko ya CAF ebile le na le sabe se se bonala mo go tokafatseng itsholelo ya banni ba toropo ya Francistown. Ke sologela gore ga go ta mo mererong ya metshameko gongwe dikgang tse dintsi di ame kana tse di tona tse ke di sologelang thata ke dikago sports facilities gore tota hela mme ba go dira go le kae go improve kana le go di oketsa across the country. Batsamaisi ba metshameko ba koneteletse ka go supa botlhokwa jwa gore metshameko ya karetso mo lenaneong la ditlhabololo la setšhaba gore e tsewe jaaka mmereko e seng boithaopo kana itloso bodutu fela. E tsa gore gongwe governmente ga ka dira gore gongwe sports administration gongwe e nne e ska nna voluntarism because go volunteera kana go na le ga go helelang teng gape motho a volunteera o eta a lebatsa gagwe le ene a sa neele sports thata nako e kalo yana e re jaaka setšhaba se letletse tekodiso ka botsogo jwa lefatshe ba metshameko le bone ba tla bo ba eme ka tsholofelo ya gore tautona boko o tla gatelela botlhokwa le seabe sa metshameko mo tlhabololong ya banana le mo popaganong ya setšhaba. Karabo Sebile, BTV Sport, Francistown. Tsware di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe tswella o ikantse rona moso kio. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you,